Nasi isivumo lengikholwa ukuthi singaba sisekelo sempilo yakho, wasisho Joshua. Wathi mina nendlu yami sitamkhonda uNkulunkulu. Wase-ke sewutshela nalalabanye ukuthi nabo bangakhetha. Akube sivumo sakho lamuhla uthi ngiyakhetha ukuthi ngitamkhonda uNkulunkulu. Dakhele leso sisekelo, hamba etikwa leso sisekelo. Noma sekuchamuka imimoya netikhukhula tifuna kukukhukhula, kepha lamagama lawa ataba sisekelo sakho. Ngitamkhonda uNkulunkulu. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle ngicela kukuhlephulela encwadini yaLuka sahluko 12. Ngifunze verse 6 na verse 7. Bongcethe labasihlanu ababiti emasenti lamabili yini. Noko uNkulunkulu akakhohlwa ngisho noma emunye wabo. Hawu, ingani netinwele tenhloko yenu tibaliwe. Ngako ningesabi. Nine nibaluleke kakhulu kunabongcethe labanyenti. Ake ngifunze ngibhekise kuwe. Ngako ungesabi. Wena ubaluleke kakhulu kunabongcethe labanyenti. Angikuphinzele. Ngako ungesabi. Wena ubaluleke kakhulu kunabongcethe labanyenti. Livi lenkosi lisinika nasi sihloko. Ubaluleke kakhulu. Hayi nekuthi ubalulekile. Ubaluleke kakhulu. Encwadzini yesihlabelelo 139 verse 14. Ligama linye nje lengifuna ulinake lapho lelithi ngendiwe. Lokuthi ubalulekile-ke wendiwe. Awubangelwa ukuthi wendeni wena. Awubangelwa ukuthi sewunemali. Awubangwa sikhundla. Konke lokhu kungakukhanza nje kube imbasela. Kepha lokuthi wena ubaluleke kakhulu ubangelwa ukuthi wendiwe wabanjalo. Ake sewucabange nga-50 wemalangeni. Kuthi 50 wemalangeni kuze abe ngileyo mali leyo, lelo nani lelo wendiwa ebhange lesive, i-Central Bank, bese baya lendlela bamakha ngayo, bese babhala nale nombolo. Kude longakuphikisa. Noma ngabe umuntu angachamuka nje, umbude, umkhombisa lo 50 uthi ngimalini lo? Athi yena hayi ngithene emalangeni. Ngeke uhambe bese uthi awu kusho ukuthi angiyothenga singwa ke ngathi sesadula nekudula sesengca kulo 10. Kusho ukuthi angithenge singwa nje noma libhanisi ngoba ngithene emalangeni. Lokushiwo ngumuntu ngalo 50 wemalangeni athi ngithene emalangeni akumshintshi lo 50 bese uba ngithene. Sihlobo sami, uyathi ubaluleke mbamba. Kungenteka basho bani ukuthi hawu wena ungu5 emalangeni. Uhlushwe yini ngoba wena leli nani lakho ulithola from one place. Lokuthi wena ubaluleke kakhulu ukuthatha kumendi wakho. Awubangelwa ukuthi bantu bathini lamhla bathi ungu50 lamhla bathi ungu10. No, umendi wakho unevalue le-fixed ngawe. Ukwende waba ngulobaluleke kakhulu. What if umfundisi ngishayekile kulelanga? What if umfundisi bangifake kumdustbin kulelanga? Ngicela ukukutshela mina 50 wemalangeni noma umkhanza ayedvana emgwacweni alahliwe kepha solo ungu50 wemalangeni. Noma umkhanza kumdustbin solo ungu50 wemalangeni. Hamba ngetikide kuthi wena ubaluleke kakhulu. Ungatihlinzeli phasi.
amen.